ناسکرنا کسان ji xwedên re ji bo ku em jiyana herheyî bi dest xava bînin tenê nebes ku Xudan Îsa Mesîh ji bo Xwedê hatiye lê divê em bi Xwedê wî weke kurê Xwedê jî qebûl bikin. Hêsane ku yek bibêje ez bawer dikim, gelek kesên bawer dikin hene lê ew bi rastî bi Îsa Mesîh ku kî ye bawer nekirine. Ji ber ku vê yekê prensîpê dibêje ku divê em wî bi wetaya baweriya rastînî ji dil de qebûl bikin. Divê em wî weke kurê Xwedê nifîskî bipejirînin. Min bihêzin û ez hewa dibidim ku cudahiya şandî wê bidin. Şahîdiyan berê wî îtiraf kiribûn ku Îsa Mesîh ji bo Xwedê hatiye û ev gotinên wan di Yuhanna 16:30 da em niha fêm dikin ku bi hemû tiştên dizanin û ji te re hewce neke ku tu kes ji te bipirse. Em ji berê ve yek bawerî tînin ku ji Xwedê ve hatiye û Îsa rastiyê ku wan ên kêm ên tiştê bawer kirine û peşterast kir. Diba ku wan bawer kiribûn û dibe jî ku wan her tiştî ku Xwedê dixwast wan bawer bikire, bawer nekiribûn lê ew di pevêjiyê berdewamê de bûn. û Îsa ev yek di Yuhanna 7:78 da di mijarê xwe de piştî rastî û ew niha dizane ku hemû tiştên ku tê dina me ew ji bo te ji ber ku gotinên ku di wan min jî di wan e. û wan pajirandin bi rastî fêm kirin ku ez cem te derdiketim û bawer kirin ku tu ez şandime yanî wan gotinan qebûl kirin lê gelo wan em bi xwe pejirandin. Em nikarin tiştên di dilê wan de bizanibin. Lê ya rast ev ê ku cudahî heye û di mizgîniya Yuhanna da em rave dikin vê mijarê dibînin. Ger em vegerin Yuhanna 9 mirovê kûr tê bîra we. Îsa mirovê ku kûr ji dayîk bûye qenc kir. Îsa jê re got here di hewzeya Silomaniyê de xa bişû û wî wisa kir. Em vegeriyan û wî dît. Îsa ne li wir bû lê cîranên wî li wir bûn. Wan jê pirsî ka çi bûye. Wî jî bi hêsan ji wan re got em bala xwe bidine îfadeyê wî. Mirovê jê re tê gotin Îsa ew ê yê ku wisa kiriye. Wan belez ew birin ba Firîsiyan û bêguman Firîsiyan ew neînkar kirin û heta kûr ji dayîk bûye jî ji baweriyê nekirin. Heta ku malbata wî anîn û jê re persîv. Lê gava bê çarman gotin paşê jinirînê te li ser wî heye. Got ez difikirim ku ew pêxemberek e. Ev peyvê cudahiye ji danasîna wî ya Îsa weke mirovekî ye. Ev însan piştî ji pêxember em pêşveçûna ku cudahî dibînin û piştî wîya careke din li hemberî wî sekinîn ji ber ku wan rastiya ku Îsa ji bo Xwedê hatiye û heta ku wî ev kerametan jî çêkirin, înkar kirin û wan digot ev kerametan bi destê şeytan tên çêkirin û wan merev jî gunehdarî wan dike. Zilamê ku kûr ji dayîk bûye û nexandiyan û ev ezmûn ceribandîye. Got eger ne ji Xwedê da be wî yê nikarîba tiştekî bikire. Lê vir em daxuyaniyeke cuda dibînin tu dikare bêje ku Îsa mirovek bû. Lê dema ku wî got ku ew pêxember e ev gaveke dîtir e. Lê paşê ew dibêje ku ji Xwedê ye û ev hewcedariyeke bi tevahî cuda ye. Hûn dikarin îro ji gelek kesan bipirsin. Ma hûn baweriyê dikin ku Îsa Mesîh mirovek e? Dibêjin helbet dîrok ev yek piştrast dike.
ما هون دفكرن كو أو بخمبر بو پشتی جارنا أو برسان وان أري ببراني أو بخمبرك بو او اگر هون جوان برسن ما هون گومان دکن کو جو خودیا پرسکریک پرانی مروفان جی کی جان پشبنگه اولی بن و بجن أري أو جو خوده هات ام همو جو خوده هاتن لی او کسکی به طیبت جو خوده توی برسیوه که جدا ببینه او مروف کور او کور فرما هاتی قوتاندن ایسا او دیتیه دشتی وی تشتی او گوت از باور دکم ازم ایسا جه پرسکنا تو کره خوده باور دکه وی جرا گوت او کیه جبو از به باور بکم ایسا برسیف دا او کسی تا را دا آخوه اوه از ظلام کور گوت از باور دکم زبین او ام دلیل باوریا راستنی یا دل دا دبینن و روژه و جرا جدا کر هیاوی گاوا شاندیان جی ایسا را نمیش ندکرن بناوی وی نمیش ندکرن جبر کو وان هیج و فکرا کو او باوی یک تکشین دکرن و گاوا ایسا گوت کو اوی وگره باف وان پرسی او تگهشتنه کو چه دبیجه وان هید باوریا خدا او ده تگهشتنا خدا جی ایسا مسیح او کیه را شروعات دچون ون دفکرن ده شاگرتین ین لپی ایسا چون او پشتی کو ایسا 5000 مروف ته کرن جبلی جن و زاروکان او هجمارا که جوان لسری سبه روژا دیتی هاتبو هر دریای و ایسا ون دابو او لسر و ده سر آویرا مشیا و باهوز هیدی کر و دربازی آلیه دن بون چون باوی و ایسا جوان را گوت ون حتی بمن جبر و تیر کرن و گوت اگر ون بدنا من نخن و خوینا من جیوه نخن تشتکی او ده من دا تنایا و بگومان او رونشتن تاکو فهم کرن و تایا کو ببیجن و باوریا کو ایسا کره خودیا مبستا ایسا نلاش و خوینا راستانی بو مبستا وی اوه کو اوه قبول کرن و بجراندن او کیه او خدای نفیسکیه و گاوا وی او تشت گوت ورن ام ببینن چه هاتیه نفساندن جبر وی دمه و گلک جی شاگرتن وی وگریان و ایدی بویرا مشیان دیارا کو ام نه شاگرتن راست بون پرسکه گرینگ جبو راما کرنا و بکار آنینا و درخستنا هوله جبر کو اف رامانا جو مزنان را کورن ام چاوا دکارن راستیا جبو زاروکن کو دخازیا خدان ایسا مسیح وک خلاصکار خوا ین کسان قبول بکن حسان بکن و ام جی واریا که راستنی و جبر کو اف راستیه تیکولوژی کرن از باور دکم کو ام دکارن بزاروکان را تکیلیه دینن و لسر بینگها تگهشتنه وان آهسان خوده دزانه کو مروف چاوا بریا وان بگهجه وان یعنی وکه نمرین اف مجاره که حسان کو تو دکاره بزاروکان را پارو بکه ایسا کره خوده وکه تو جارا ششتیه که نکریه ده تواهی جیان خاده او قد نخلتیه ده تمام کری دا بتمنی بچوک دا دکارن وان پیوان فهم بکن و ام نمیجن بردوام دکن او لسر خاچه جبو همو گناهین ما مر لی او ساخه و گاوا ام باور بکن کو او جبو گناهین ما وی وکی خلاصکار قبول بکن امی پشتی مرنا خا هر ازمان و وی رابن وکا نمریه که حسان ما هون باور دکن کو ایسا جبو گناهین و مر ما هون آمدن کو وی وکی خلاصکار خویا حسان قبول کرن گر هون ویا که بکن هون حسان ازمان و بوی را بن
Ez difkirim ku em dikarin van rastiyan hêsan bikin û em bi bîr nekin ku Îsa çi got. Gava ku zarok anî ba wî û şagirtan hewel dan ku wan dûr bixin, piştî li wan legeriyan û ji wan re gotin ku Îsa mijûl lê Îsa ji wan re got: Li wir qedexe nekin, wan bi dûr jî nexin. û piştî vê daxuyaniyeke mezin ji wan re da: Bila zarok bên ba min û piştîya wan negerin, çimkî pediçiya Xwedê ji bo wan e. û em di mizgîniya Yuhanna da wetaya baweriya rastenî bê ku ew e Îsa Mesîh e dibînin û bu hev re bi kurtî li ser ew ê kî ye bisekinin. Îsa ne tenê mirovekî baş bû, an mamostek bî mezin bû, an pêxemberek bû û ne tenê kurê Xwedê bû. Ew kurê Xwedê bû û bi Xwedê re yek bû. Xwedê bû mirov ji bo ku di nav me de bijîn û ji bo gunehên me bimire. Ew ji gora rabû weke Xudan yê jîdar Îsa Mesîh e. Da ku em bi ruhê mirinên lê herheyî bijîn. Ew Îsa Mesîh û gava ku em bawer dikin û qebûl dikin, ev tiştê ku Xwedayê dixwaze ku em pê bawer bikin û em ê Yuhanna di mizgîniya xwe de ji me re dibêje: